Danas pričamo o jednoj ogromnoj promeni u obrazovanju, konkretno o tome kako se menja uloga nastavnika. Znamo onu klasičnu sliku, nastavnik kao jedini glavni izvor znanja u učionici. Ali šta ako se ta uloga menja i postaje nešto pa mnogo dinamičnije? Upravo o toj promeni paradigme pričamo, a da bismo je razumeli, pogledajmo ovaj dijagram. Ok, evo ga. Sa leve strane je tradicionalni model, sa desne nešto sasvim novo. Hajde prvo da se fokusiramo na prošlost. Ovde je nastavnik taj centralni izvor informacija. Oblik je jasan, zar ne? To je peščani sat, gde svo znanje prolazi kroz jedno usko grlo. Praktično, nastavnik je jedini čuvar kapije znanja. To stvara prilično pasivne učenike. Dobro, idemo na sadašnjost. Pogledajmo novi model. Nastavnik je sada dizajner učenja. Znači, ne radi se više samo o prenošenju sadržaja. Posao je dizajnirati celo iskustvo učenja. A ono što je ovdje zaista zanimljivo je ceo proces kojim se upravlja. To je čitav sistem. U tom sistemu su i automatizacija i veštačka inteligencija, a sve pokreće stalna povratna sprega. Znači, suština je u promeni uloge, od nekoga ko je samo izvor do arhitekte. Prelazimo sa jednog jedinog puta do znanja na čitav sistem sa više različitih puteva. Ovaj citat pogađa suštinu. Cilj je dizajnirati kako neko misli, a ne samo mu dati činjenice. A zašto je sve ovo važno? Pa ne radi se samo o teoriji. Obrazovanje se prilagođava budućnosti. I za kraj, ostaje pitanje šta li nas tek čeka u školama budućnosti.